Russia le Ukraine in dona chung changlam tun tum chu kan hoi vele thung don ani kumsang ni som ni patni April ni som pathum nilai ni ania Rainbow Mizo Channel thir tu jong jong te chibai ule tu ken jing lam dark wale minute som li vela khan the Indian Express in report an nei dan chuan Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Moscow nena rotna athena Kremlin rorel na thuk taka in rolle an thopui most high profile anti-mai Viktor Medvedchuk chu President Zelensky chuan Ukraine sipaiten anman thule tuna hian tan ina an khungmek thu asaya Moscow hian Medvedchuk khi thopui lea ahmelan hule du ani chuan indona vangah Moscow in Ukraine mi tan ina an khung zongjong te chu chua turin ahriatira Russian Federation hian hei hi hlawhchhamna seka duwa Viktor Medvedchuk khi in tan ron chua kanin huama ma se Ukraine mi tan ina in khung zongjong te chu Ukraine tan hian in ron chua ve tur hania chu indona Hmuna mitang te in thlenton da dan pangai angin kanin thlengton donani ati The Indian Express hian an report dan chuan tukin jing ma takmaya khan President Zelensky chuan hethu hi asaya mase Moscow hena hian warning nilawin rotna athlenania Moscow hian Medvedchuk hi anduni chuan indona wanga mitang te in thlengton dan pangai anga in thlengton turin rotna asiamani anti hetilai hian US President Joe Biden chuan nimin lama khan loa tranga Washington DC lama Air Force One manga hlawhchhamna lokin thucha asaya Russia in dona Ukraine ramchunga chuak meka hian President Vladimir Putin chuan mipuite rong taka suat na chu akal pui meka civil mi poisailo te thana chu nasatakin ni tinin azwal chhozelani atia Ukrainian sipaite mo civilian emo tu ma thlir ran aneilowa Ukraine mi ani to phot chuan he khowela tanga nuai bo hi hathil tumani ati Biden chuan Russian President Vladimir Putin hian demilitarization chu athil tum ani thu hasoina mase Ukraine mi puite nuai bo vek khi athil tum chu ani zoka he athil tum hi ati hlotlin theina turin Ukraine sipai haniemo ralthum kenglo civil mi poisailo te poni sela ahlophlopin athata mi puite suat na rap thak tak chu Ukraine ramchunga hian athlen tirmekani ati Russian President Vladimir Putin chuan mi puite hna thucha asoilo na hi kar khat chungvel zat ani to nuwa avoi khatna tan thucha asoi vele ta Russia le Ukraine ten inrem na le muan na awam thaina turata na in biak na kan kalpui mek chu Ukraine chuan thina mangin ti top atumani atia kan sipaite chuan he in dona hian ne na hanchang ngai dona khothlang ho ten Ukraine ramchunga military operation kan nei hi hlawhchhamna turin nasatakin ma anla Moscow chu remhuna minda antuma Russia ramro pui tak maile economy lian tak mai hi minrek char antuma mase chu thilti thailo ani zia hi western ho ta hian anhrelawani atia Russia ramro pui tak laka hian western ho trangrol pol ta chuan nasatakin rekna ankalpuya mase hengjong kara hian Moscow chu ading chuak dona Ukraine ramchunga military operation kan nei chanle kan thil tum jong ta chu hlotling takin lan chuawek ani donani atibok hetianga President Vladimir Putin an thucha asoi mek lai hian Business Insider chuan an report danin Russian Secret Agent FSG ta chuan hlawhchhamna lian tak mai Ukraine ramchunga hian an toka Moscow Secret Agent poimo tak mai tele Fifth Service Intelligence Agency an ho tupa Sergei Beseda interview na chu ali kauta tunkar thotan nikalta khan YouTube channel ranga he interview na hi thedar anita Russian Fifth Service Intelligence an ho tupa hian asoidan chuan former Soviet territories jinga Ukraine ramchunga hian Russian Security Agency FSB ta chuan hlawhchhamna lian tak mai annaya Ukraine intelligence telaka antlomani atia heiwang hian Russian sipai ta chuan nasatakin antorpha Russian sipai Ukraine ramchunga om tanhena hian information diklo anpek fauthina wangin FSB intelligence agency chunga officer zasomnga lai mai chu man ania Russia expert Andriy Soldatov chuan Fifth Service head Sergei Beseda chu mei thatir lampanga tangkhan Moscow chuan inchunga anhreng toa ani baka hian officer zasomnga zat mai ta chu Moscow chuan anmana
tanina an khung ta ni tin han reporta Russian top investigative journalist anti lar takmai Christo Grozev chuan Kremlin chuan tun thleng hian hengmi te an man ti hi official in confirm na an la puang du lawani atia Business Insider hian an report zeldan chuan Russian expert Andriy Soldatov chuan FSB 5th Service an how to paber besada hi Ukraine ram chunga an na chu tlintok lawa an ngaya Ukraine Intelligence Service telaka hlawhchhamna lian takmai an to takawangin Russian sipai Nunna chanta telaka khan mo phurna hanayani tin an mana lefortovo tanina an khungmek niin asoibok Russian investigative journalist Grozev hian asoi vedan chuan 5th SSB service an how to paber besada an manlai hi Russian media thenkhatah chuan an lo covera mase media ten an cover zongjong hi Kremlin chuan anore tirvek boka an sulnu tam tak ta hi thai chiat ni masela besada phone hi karni chuangzat mai switch off in om toa biak po thei ani lo boka Kremlin hian an man ti le afin fiana anti chuak lawani chuan 5th SSB an head besada le officer dangza somnga ta hian an na hi engtika ma an chunjom le tolawang atia Business Insider chuan athusoi hian omzia anaya officer za somnga te le besada ta hi Russia chuan manin tanina andam chungin an khungdonemo ramphat sana puin an that don nia angai thu asoina ni anti Russian investigative journalist Christo Grozev hian asoi zeldan chuan Russia in Ukraine ramchunga special military operation anei trantir dona tangkhan Russian intelligence community tachu nasatakin Ukraine intelligence talaka hlawhchhamna lian tak annei sareng toa Russian sipai thahnem tham tak maile ral thuam tunlai berber nena in thuam telaka khan Ukraine bordara hian Russian sipaite chu Ukraine sipaite hian andang hne don lo ti hi an musa mase Ukraine rampum pui chu veng him vek loin Ukraine sipaite chu all sam takle rang taka anin puitan zung thaina tur chin big area chu siamin July Hmun atang chuan Russian sipaite hi an beileta chutianga Ukraine in rala reldan le anram veng him tura ruammanna an siam zong te po chu Russian intelligence agency zong te hian engemaw an threlowa Ukraine ralrel dan thrembialo hian Ukraine ramchunga Russian sipai tam takte an luta Ukraine ramchunga military operation kan neina hian sum tam tak kan chanta sipai tam takin Nunna an chan pha boka Belarus border atanga nai tak mai Kiev khopui po la thailawin hlawhchhamna le mual phona lian tak kan mutani atia heng hlawhchhamna zongjong awang hian Kremlin chuan ralrel dan athaka Ukraine ramchunga Russian sipaite chetvel dan tur zongjong command turin general tharruat ane boka mase hei hian omzia anei don lawani atia achan chu Russian intelligence ta hian information mumal tak sipaite hnena hian an pe thailawa Donbas Region venghim tur hian Ukraine in ruammanna asiam dan zongjong po engemaw tuna hian an hrelawa Russian security agency FSB ta chuan hlawhchhamna lian tak an la tok chunjom zela Donbas Region po hian Russia in thil an chut dan zongjong ta chu azawain a hlawhchham fai veka Ukraine in diplomatic lama ramdang tenena an tho ho dan tur ruammanna an lo siam sa zongjong ta chu Russia hian engemaw a hrelawa Donbas Region le helai area zongjong te venghim tura an lo in ready dan te ralrel dan tur ruammanna an siam zongjong ta chu engemaw Russia in a hriat lawa wangin Donbas Region a beipui thlakna ringot po hian kan ral thuam thatak tak mai ta chu tam tak ti chiat ani towa tun thleng hi chuan Russia in Ukraine ramchunga military operation anei na hi expensive war sum tam tak alo thlona senna alani zelani ati hetilai hian voin chahmalama Al Jazeera in han report dan chuan Kiev regional police ta chuan Russia in Ukraine arun trantiratanga tun thlenga danbo chiatna criminal case chu an hongta ni ti an puanga Kiev regional police how tulu Andriy Nipitov chuan Russian sipaite laka hian criminal case sangthum chuang zialu ania Ukraine ramchunga danan bo chiatna chi hrang ta hi chui chiana Russian sipaite chet dan chu khovel mit mua phauchu antum don ani ti apuanga Ukraine National News Agency ten an report dan chuan heng dan bo chiatna sangthum chuanga hian sangkhat zali samruk le pathum ta chu humanitarian law le Geneva Convention bo chiatna le Indodan dan bo chiatna war crime te ani antia
Kyiv region chunga Russian sipaiten antha civil mi ta ruang chu zasari somni vel muchua anitoa chungta chu azavain and dikvek anito thu an reporta tuna hian Kyiv region chunga hian mi zani chuang zat mai ta chu anom na chin hriat lo anom mekani antibok hetila hian Russian news agency TASS news chuan an report danin Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan mitang te in thlengton turin ruamhanna asiama Kremlin tana mipoimo takmai Viktor Medvedchuk chu hankaf bun chunga ading lai thalak chu atilang boka mase Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan asoidanin Viktor Medvedchuk khi Ukraine sipaite hian anman lawa Russian sipaite ril rule an ngai tuana te ti chiat na turle khovel laka Ukraine hian thiama chan na turin Viktor Medvedchuk khi indona in nam hoin Ukraine ramchunga operation neina hian atelvea Ukraine security force chachuan anman angin hanchua hei hi chanchin thardik lo Ukraine media ten anthe darani ti in asoi ve thung ane mase Viktor Medvedchuk khi anman lawani ti finfiana turin thalak emo video mo ti chua tur TASS news sian annei lo thung Al Jazeera chuan voin chun darsom pakhat le achan vevela khan an report danin Russian sipaita chuan Ukrainian railway chu bom mangin an baya hetianga an bei hun hi nizan zanlai vel khani in soi ania Ukraine railway an ho tu paber Alexander Commission chuan Central Ukraine railway poimo tak mai chu Russian sipaita hian bom mangin an ron baya he railway hi sipaitan an man thin anilawa civil mi te phurna tana kongpoimo tak tak mai ania Russian sipaitan bom manga anron bayawang hian hunrai tak chung chu rail service ta chu cholti ri ania van nei thak takin civil mi Nunna chan le hliam tur anom lo hlawa bom manga hetianga Russian sipaitan anron baile thut thina wang hian phim khur thua passenger phur chi rail som pasari ta chu ankal kong le anchua hun tur te thak danglam vek ani thu a report bok Al Jazeera chuan video lama han report dan chuan he railway han bai baka hian Makarif khua Russian sipaita chuan lanmai nanti mai rapua bomtam tak mai khochunga anlo kama Makarif khua civil mi thenkhatah chuan heng bomta hi rapuakin an rongpo hlomtak meulo khopin bom hian avor darani antia heiwang hian Ukrainian volunteer ta chuan ris sang tak nuaya khopui chung mun frang franga Russian sipaitan bom ankam ta hi asut na le khopui chung nokte then fai na an thoka Al Jazeera chuan heng volunteer ta hian an Nunna thapin he khopui chunga bom ta hi an thian fai ani anti voin chun darsom pani Arik Madev Khan Kharkiv Regional Prosecutor Office satrangin thuchua siam ania Kharkiv region chunga bapai thingtlang khua Russian sipaita chuan civil mi te omna Mahmuna silai anron met puaka civil mi mipa kumsam thum pasari mi vel chu ankap lumani antia Kharkiv Regional Prosecutor Officer Press Service in thuchua ansiam dan chuan heng Russian sipaita hian babai khua hian chanle wang omlawin silai anron met puaka Ukraine sipaite anom na hmun po nilowa civil mi te chen na hmuna silayan met puaka civil mi pakhat an tha baka hian civilian dang panni chuan hliam na tak antuarani antia Russian sipaite hian civil mi te chen naina bom an kablut boka heng bom te hian building engemaw zat chu ati cheboka ma se heta hian hliam tur le Nunna chan anomem ti chu engma hriat thai aniri lawani antibok Russian sipaite hian bom tla vangah civil mi te thina ronthlen lowin babi thingtang khua hian an silai mangein civilian ta chu an kap hlumani tin an pu bok ane kan chanchin thara kan ron puan tong khan karkalta April ni kwa Kramatorsk khua Ukraine civilian raltlan turte an kalkhom na hmun Kramatorsk rel cholmuna beina antona khan civilian somngale pasarin Nunna anchantoa BBC News Agency chuan investigation anneina evidence via tak mai an hmua Kramatorsk rel cholmun beina tana an man rocket ta hi Russian kutchok ngai ani thu an reporta BBC investigation an kalpuina hian cluster munition warhead anti mai bomte naujok ma se rocket apuan nuwa mun franga rocket puakin athe dar nuwa heng bomte hi apuak non le thina chutiang bom chu rocket hian ron pai talin rocket puakin ati chiat baka munzau takmaya chiatna athen phata ni antia
cluster munitions warhead tahi indona hmuna po civil mi tatan laom takah atan thaya wangin khovela ramhrang za somni ta chuan thuthlung siamin hetiang bom hi manglo turin inrem na thuthlung an siama ma se chuta chuan Russia hi atel velawani antibok Al Jazeera in an report dan chuan Russia in Ukraine arun tiratang khan no pang kum tlinglo za som kwale pakhatin Nunna an chan toa voin chun dar som panhi le chan ve harik ma dewa an report danin darkar som ni pali kalta chunga khan no pang pangain Nunna an chan boka hengtanen hian za som kwale pakhat no pang Nunna chan hi anom ta ni tin Ukraine ombudswoman Lyudmila Denisova chuan asoibok ane voin chun dar som panhi le achan ve vela khan an report danin Ukraine General Staff of Armed Forces chuan a report danin Donbas Region a Hmun ruklai mayatranga Russian sipaiten anron beina chu Ukraine sipaite chuan lodang kirin annor letani atia Donbas Region a Donetsk le Luhansk province a southeastern region chunga ani thu asoibok Ukraine Armed Force ta chuan thuchu ansiam boka Kharkiv khopui le Mariupol khopui chu tlopo thailo turin Russian sipaite chuan tunthleng hian an block chunjom zela Mariupol khopui bi ka hian Russian sipaite chuan Azov ho inbun hena an headquarter chu an hnai to hlea karni chuangzet mai Mariupol khopui chunga hian in beina athleng toa Azov battalion ta hian ma an son lo baka Russian sipaite chuan an headquarter hi zoi muangin an hnai hratani antia Ukraine sipai peng pakhat Azov battalion ta hian Russian sipaite hi annor kir thailo na chan pakhat chu Azov tuipui atangin Russian sipaite chuan missile le rocket mangin nasatakin anron kapa Mariupol khopui chunga hian hetianga in beina athlen rang chuan civilian tamtakin Nunna an chan bel zela wangin Azov sipaite hi in hnukdok zoka antang ri zelani antibok mase Azov battalion ta hian khopui chunga tanga chuakin Hmundanga Russian sipaite hi an bai ve thunga Russian sipaitan Crimea olsam takah an lu chua thaina Russia sarkarin asiam chu Azov battalion ta hian antang chatmeka Mariupol khopui chunga hian in beina an thlentir zui zelani chuan helei hi anti chevek don niin an soibok Ukrainian longcholna khopui Mariupol mayor Vodin Boychenko chuan Mariupol khopui chunga hian mipuiten hekhuatranga in thiar chua hi an hak lel hletoa civilian noi khatzat ta chuan Mariupol khopui chunga tranga anlak chua hun tur hi ngakin tuna anom meka mase Russian sipaite chuan Mariupol khopui hi an hualmai baka khopui chung mun tam taka bomle rocket te anron kalu ranga wangin mipuita tan hian chuanga ina haumri lawa Ukraine sipaiten he khopui chunga tranga him taka an thiar chua thai hun hi an hak top mai ani atia mase Ukraine sipaite hian Mariupol khopui chunga trang hian thiar chuak thai tur chuan inka na rap thak tak mai khopui chunga hian athlen angai to dona chuta chuan civil mi tam tak tuna an Nunna chan hlawa an himna turatana khopui chung chua san du tam tak ta hian Nunna an chan pha trau donani atibok Russian President Vladimir Putin chuan in Vietnam mangin in remna kan nei thailawa Ukraine chuan Moscow in rotna anei zongjong ta chu anhol veka wangin Moscow chuan du thlan tur dang anei talawa in dona chau lo hi chu thlan tur haom talawani atibok Interfax News Agency in an report dan chuan Mykolaiv khopui Russian sipaiten an hual bele khopui chunga Russian sipai thanem tham tak mai lut to ta chu Ukraine sipaite chuan nor chuak vakin Mykolaiv khopui le ache vela hian Russian sipaite chu nasatakin nortol ania Kherson city trangin tran Hmun an khuara Mykolaiv khopuya Ukraine sipai om ta chu missile le rocket mangtai nasatakin anron kapa mase Ukraine sipaite chuan Kherson city thleng hian laklet levek tumin tuna hian operation an kalpui meka Russian sipaiten Black Sea tranga anron beina le Kherson city le Crimea vela tranga anron beina wangte Azov tuipuya tranga anron beina te wang hian Ukraine sipaite hian man son chaklo zok ani antia Black Sea anin dolong ta tilowa chuan Odessa khopui hnai waya po Russian sipaite hi anom tolo boka mase Kharkiv khopui tele Luhansk province le Donetsk province chunga in beina te ro chu nasatakin hlawhchhamna Mariupol longcholna khopui moi takmai po khopuya chhiar tlak ani to meulawani antibok
ole khati zong kha tuntumatana chanchin thar kan buat sai thaite ania Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thau don nia